Hi everyone! Hi everyone! Good afternoon! Di anasad ko magsaba-saba ninyo nga mingon. Kanindot sa palibot. Ngayon ani permi oh. Wow! The best yun, the best. The best nga makapa relax sa huna-huna. Bahalag ako na naginusara din sa balay. Basta, nindot kay akong panglantaw sa akong mata kanunay. Nga, mingaw. Og nindot kayo ang kahayag sa iyahang sidlak sa kabuntagon, sa kaudtuhon. Nga sagol gini, uwan init, lantaw-lantaw ko sa tanom, nga, gawanan, wow, kanindot naman. Nagpagwapa po sila, nagpagwapa. Sama na ako, nagpagwapa. Nindot kayo ang tanong, tanawon sa sayo sa kabuntagon o sayo sa kaudtuhon. Ngayon ani o giuwan, giinit. Wow, kanindot naman ka shiny sa ilahang dahon. Kanindot gud tanawon sa tanom. Mao gid nakapawa sa kuang Kalaay Deli. As a mama sa probensya. Wow, kanindot sa tanom. Agoy na lang, kanindot namang gyud, kanindot. Nagpagwapa sila tagsa nagpagwapa ingon sa kuha nga maayong adlaw nga giuwan mi karon, nakainom na pud mi og tubig sa uwan nga libre. Wow, nindot kaayo ang tanom sa ang dahon. Bisan pag tuyok-tuyokon og tan-aw, bisan pag lantaw-lantawon kanindot sa tanom. Wow. Morgan naka-inspire sa kuwang adlaw daily. Nakapa-inspire sa kuwang adlaw daily. Makapasiga sa akong mata kada adlaw, kada buntag magsigig og lantaw. Bahalag madugay kog padung sa tindahan basta maglantaw ko nila. Mora gid ni nakapa-inspire. Thank you for watching everyone. Yehey, libre ko sa uwan na tubig. Yehey, rain from outside. Wow! Yay! I'm free of the water, free